Ishamak Kaipu Sikhau Kaujai, Kotu Committee on Tribal Unity, Kangpupi Cedar-Hills ki spokesperson amani. Ngasi ki ayuk kasida, Kotu na thamjaba wafam nataga warip da loinana. Koi ki Kangpupi ki district ta Imphal Manipur dagi changakpa naha ahum ki matang da Kotu na haibagumna akai ki thamjaba wafam do. Ngasi ayuk sida akhoi gi Kangpupi gi SP yaunana Assam Rifles loinana akhoi gi promise to cap tobo haibase phongdok oina thabak asi pangthok charani haibase thamjaningi akhoi gi kuki volunteer singna noibo mission ne haibadagi akhoi gi khutta leibada noida ati kakai nataga nungai taba kai wafam lei le akhoi gi lamina ban jing yam rum di tawi khoi chamana do Okay, inau nanti kami bawa pom lagi di matang dah. Cuma lagi. Okay. Luna sana manau tu manau kumna. Okay. Loina na, numit kara aku sida lagi ngai dah. Nuni gi pin dah bawa pom kami balai ba. Kari pin dah balai. Pin dah balai. Amu kasulah jadi. Aku na lambi tu soy hadi. Aku soy na sangu bani na. Aku na soy di sana tu kanjai. Aduh, ya macam ni, ya macam mana Luna sana tahu ni juga. Mana kau thamu ya nu pin haningan lekar kan. Ya macam sahaja haning. Nuni bo, aso yang am atik akai yau de, hai na thadu ani hai bagi pau si kam kanda pangi. Ya am kerana rakana hari apa tu. Saya pun mana lagi ni, tu kan hari. Adugumba nungai reba pau du pangakanda nuni da kari apau balik. Kari pauge wakanda. Kamu yau ni hari. Kamu dah kau ima, kau family, lagi kau soalnya lagi ni ugo family kamu dah hari ni ada nuai pun. Kuki jo community singna nupi angang ahalaman nataga innocent oiba kutlai pai daba mida aku na kutha de haibagi wafam si chapcha na kuki jo singna lepe haibagi wafam si hanadagi tabi bra. Nataga honjik ay na haiba wafam asida tabada noini gi pukninda pinjaba nungaiba kari aphaw balay. Sumaina innocent da yam thina luon tawba sita bada yam nungai jai haibati ngiba community ni hamasida khana sainaraga kari kana ba purakana haibati yam thina otna biaga kan kana ba purak wa hai akhoi gi kuki jo community dagi chakhado badina akhoi lehoriba kuki jo gi community gi mi singda wafam Kadang tamning balai ba. Ya, mengasi, kau na mengasi dagi jenda, kau na halal kadu macam macam dah, kau na singi sinau jenda, kau na hai nana, macam mana amu na kau na hajaning lagi. Singi si, aku kuki sinau jenda tahu thapa kodi mau tak mai pakwa, apa tu ujunu, kau macam mana tu na luna jana tahu itu semua, kau tu tak aku tu so, so dah ngam tu ba, jadi ya macam dah, anak ya tu na apa. Aroiba wahang oina maitai macha ama kuki gi landa asida changak khibada noini gi thajabagi wang mada kuki jo community singna noibu thadok lakpa haibasi nasa noini na akhoi gi maitai community da kari wafam phongdok ningi akhoi ahanba sang ko de koi hoi je mangani habi thajaba dum chaw alai haita aduga Sumaina kalani kolani jaina hari kudo yang mana nuai itu, itu belum terkasani. Aduga ina wani da aroi beda ina kamjaning do wafam si video namapa sakmai sudah ditiba alaman singsa. Noini da akoi si Committee on Tribal Unity ne haibasi khangbi ba. Itu kita harus Kotu di Taipo. Kotu haibasi Taipo. Kotu haibasi na akoi gi wafam period si leptuna. Noini bukan nana ba numit mari ni mangan manu asida chelaga sugadoba tawgadoba thabak mayasi tawe haibasi inau anina chapcha na khangbi na ba haijari ka yama jingi taw ding na mai pa bu okay chibai ga Lamani tahu bagus ini nama paku. Ini kira boleh kasut itu. Angang ni na, lari lari susah kan ni na pa. Ini ebel kita nari ya. Pengan calu ko. Aje, mui ni. Hobi ko. Kau nanti pasal ni. Gari ni. Pengan calu ko. Ini dapat tahu ko.
police station loina police da sini gani ko kare ko okay then see this is the